sun an ka kapu he nin yong thing le ka hlo ki tawin tu ni hi mi tam lo pi ho 1 2 3 4 5 6 7 ki puma mi gi ke hi win ke hi ka khat na sim ngan ka ha thin de se lu kap ka hi di dan ka guys thing le lang gi ko he guys la ya ko chokolam pi hi ni cho lang pi cho lang lep lang ge ge he guys the nali na he 70 bag so ki tu na hin ai thieng wang zu a hoi hi du ting le ong hoi do ngal lo le tu wa chai be yeng he guys ning kum sa a chu langai lang apul lang hi cái tu à cái phụ độ nó xa hè guys đấy phụ tải nay lunan agong silpon bang muin king lalle asama tapo itsam na demonan mo alo so se oh ano ba hoy dan say so leitin lo pa tin song khat bang kisang to in kam go sam sa lam pro sam chung alung khanin hu khat kin nin ko ba bang a hey din ding ve Beta asopan kita trôi sang gầm xuống rêu mi chung trôi mi hang san nằm lưu lại ho nhưng thấy hồ lẽ trôi át nào thu hồ bằng đàn lâu đinh xe min là lặng chế ô anh ông và hỏi đàn xe xuống lệ tin lo bỏ tin sông khát bằng cái sang to in kam lo sam sa lam pro jam chu alung khanin hu khakin nin kon ba bang a hey din de ve oh anu ba hoi dan say zo le tin lo ba tin song khat bang kisam to in kam lo sam sa lam pro jam chu alung khanin kin nin ko ba bang a hey din de ve
हग से गुजर जाना है धीरे धीरे प्यारी को भराना है हग से गुजर जाना है कितना हो गया sunan la ka chiana guys ahi ka kal to in thing ho vel te tabang bang nan guys मेरा अदरक को कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए गाइस प्लीज ये थोड़ा थोड़ा लार आ गया कौन सा दवाई उपयोग करने से अच्छा और ठीक होगा कमेंट में बताइए सर ये सब लोग ठाउँ-ठाउँमा भएका सबै साथीहरू यो अदुवा यस्तो रातो रातो आयो यो हरियो हुनलाई कस्तो के तरिकाले कस्तो दबाई हानेर चाहिँ यस्तो हरियो आउँछ राम्रो हुन्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला गाइस कस्तो दबाई कुन दबाई राम्रो हुन्छ ठीक हुन्छ मैले थाहा पाएको छैन मैले गोल्पे हो tingले का viewers हो कथिंग hi tihin asanin agawin itabang thing gawna ai lowala asan na hi itabang lo ki mang hen lang hoi chi pen lo ki mang le hoi thei de ham ai lowale thing dam thei dam ti chu ai he hen lung sit tai nin sei pi wo zo de ta hi bolo beta
lunch time tay Cát sông giang nam lo cầu lên sông ayo thì biết có sông còn mấy hòn ngô một chun sa gi mẹ chun sa gi cái hiền beto không bao giờ làm nam lo về nó na ca ca mê Lakap tan teo hen ko kapan ta di như là ta chọn cái lên sang ayo ti pi ko som ko ne no mo chun sa ge na chun sa gi ka hin ko không bao giờ làm nam no ye na cái rô bọn điều tán ai đi phải lakap tan teo hen ko kapan ta di ai đi tay guys lên sang ayo ti pi ko som ko ne no mo đam chun sa ge na chun sa gi ka hin ko không bao giờ làm nam no ye na Russian number 4 Lusit na Lamin mo ako ulit tayo Kung bayan lang namang yan nanawag ka pang kami Agad nakatante o yan Nakapang katingin Lanta Hey Kain lang kan ngay gì đã tan teo hen ko kapan ta di kau len sama yo ti pi ko som ko ne no chun sa gi na chun sa gi ka hin ko kung ba yo lam no ye na na ka me ka tan teo hen ko kapan ta di kau len sama yo ti pi ko som ko ne no chun sa gi ka hin ko kung ba yo lam no ye na nawag ka me ka tan teo hen ko kapang ta di Ay, res que importante. Zo diu tai. Zo pai diu tai. Ka. As kadaling hala sa thik tu ve tim ho. Hita. chun sa gi ka hin ko kung ba yo lam no ye na nawag ka me ka tan teo hen Mungkin tina len sang ayo di pi ko som ko ne no chun sa gi ka hin ko hỗ trợ độ tàu nữa này. One.
เล่นสมัยโยที่พี่ก็ซ้อมก่อนในห้องนอนบุษนสกีบุษนสกีกัน เขาบูบาตายให้ไรเกบูตาย คงใบยลามลำลองเย็นนานาคาตะการอากาศและการตามเที่ยวเห็นพอกระปานจะดีเล่นสมัยโยที่พี่ก็ซ้อมก่อนในห้องนอนบุษนสกีบุษนสกีกัน สายตา คงใบยลามลำ itu lah ya นานาคาตะการอากาศและการตามเที่ยวเห็นพอกระปานจะดี hah dấu tàu với guys vlog giống cái chân hình chạy tàu tê lê Rom kita ita kasi nung dapat ko tin na.